इमेज पाउदम मियंग ताबिरब सिंगु अहान मक्तदा केट्रिमिंग मोनिंड्रोना तराम नोक्सरी हौजिक अहान बदा मरुइब पाउ यांखै मरिरक सुबा ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसू की मपोक कुमन थोरम पांगथोखरे यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ की कुमाथोई सुबा मपोक निमित थोरम सेनापति डिस्ट्रिक्ट पांगथोखरे लोइनना तरानिपान सुबा खेत्रिमयुम लेहाउ देवी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग 2019 ngasi hudokre hojik ngasi gi paw macha tana pizari manipur haibasi meitei khakta gi nate manipur asi tampa khakta da taba mi singna manipur kauba nate chingtam ani da leiba miyam kunda minari ba ekhoi masel tana tikna tuna nungsinana ba leiba ekhoi mayam pullaga manipur kaubani ekhoi da singsep tharali ba sing ekhoi na punna thena minasi haina msu gi advisor Toksom Suresh na Fongdokre wapam asing asim All Manipur Students Union MSUGI Yankhi Marirak Suba Mapok Kumon Thorum Dame College of Arts ki ground Pangthok Kibada Suresh na hai kibani MSUGI advisor Toksom Suresh na makata na hai kibada Manipur asi tungda kari oirakada ke hai bagi mi pai badu lagle Manipur legang na policy program soiraga su miyam da lana pangthok na bhonari Manipur legang na kumjali singini tara tarita ek mabu ngasi phawba namchenduna thamliba karigino haina hangladuna Manipur da mana tong momong da private school linkat pa amadi hostel chingba linkat ni basingasi yengsin pham thai lenga kasina lenga ki school singna loina sihalaga private school sing asina mana tongning ba momong da tawduna leibada karisu haiduna leiri Marmaduna lengak asina ngasi phawa private school da karima thodok ama thokpa matamda karisu haijaba ngamdana private school gi yaka yengduna chatli loyana private school sing likhat liba sing mathakta manipur lega na karamba rules and regulations ana labagi haibasini wafam singasi amsuna hakchina lawi manipur asi tha hungi matung da kari oirakpa yabagi haibasi aikhoina kupna khanaba yabagi haibasi hangningai ni Naga pit stock amadi manipur ingam khaida kari soklakpa yabagi haibasi hojik miyamna khantaningai oire Baby sana misi ki matang da manipur lenga asina nakal amada thaiduk na bhonari misi aduk matang da miyamna pamli basi kari no haibasu khangbi daba aduga tillaga takpasu yadrabadi aikhoi punna sikro haibara haina hangladuna lenga na kari ma thabak karadi packet piu haina mangna makha takhe Tharmadu sarug yakhiba laima kolgi president MC Rita haiki aikhoi lamdam asigi chupli kangon purmak India na pai banina makoina sananingba mong sanaduna leire ngasi iramdam asida cheng kilogram da lupa yankai pirbasu miyam mek mok lauduna leire masi miyam na kaidorugono haiduna tumina leithok padagini manipur gi miyam na kaidorugono haina leithok padagi cheng kilogram da lupa yankai pirbasu aikhoi lopum thokpadu lopthoktana tumina leire Madu karigino haibada lupa ahum pibacheng miyam da yansillaga miyam wa ngang da machin melaga thamli aduga miyam nasu lupa ahum pibacheng phangli haiduna madu da penthok laga leiri haiki man makha takhibada manipur gi miyam tuan ba lamdam singda choijaina na takraba sing khomjinbo na ba honai adubu taisinna na ba khomjin tasinna na ba honai ba singi marakta mitop kayana singsep thalduna mitei singu punchin ba ngamdana honari haiki ngasi Jiribam gi babu parada leiba All Manipur Students Union MSU District Committee Jiribam na sindana MSU Conference Hall da 54th Suba Foundation Day celebration thorum pangthokre thorum L Roman Singha President JDO Jiribam W Dimocha Singha President MSU District Committee Y Sanjit Singha Advisor MSU District Committee Advise Jiribam L Athoba Singha Vice President MSU Headquarter Manipur PH Nilakanta Singha President AMSU CC Assamna Athoba Mitung Tharmapu Amadi Akano Mitung Oiki
थौरम की अथोय मिथुंगना मैरा चुखटुना अमदी फिराल चिखटुना हौदोलो मतुंग एल सीमा चनु वुमेन अफेयर सेक्रेटरी एमसू डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना वेलकम एड्रेस अमदी टीएच सानिल जनरल सेक्रेटरी एमसू डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरिबामना की नोट एड्रेस पीकी अखन अथोय मिथुंगी वारोल पीरदुना एल रोमन सिंह प्रेसिडेंट जेडीओ जिरिबामना हाइकिबदा एमसू असि मतम अदुगी महिरोई सिंगना मणिपुरी खल्लगा मणिपुर कन्नबगी पांडमदा लिंकलमबनी हाइना खंजै लैरिबा इचिलिनाव सिंग अखोय मतम की ओइना कोपना नैनबा मथौ ताई अदुगा अखोय इसागी तुंगी फिरे इसाना लेपकदबनी मीनी इंसिलगा चटलोय हाइबसी मियामना खंगना चटमिनसी हाइकी डब्ल्यू दिमोचा सिंह प्रेसिडेंट एमसू डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना असुम हाई अखोयना जिरिबाम की स्कूल कया अमा येंसिनबा चटलुबदा स्कूल सिंगी ओजा सिंग लाअमदबा अमदी मतम चानु लाक्तबा कया अमा थिनरई मसी लाइबक थिबनि हाइकी साबका मथोखि मतमदा मतमदुगी महिरोई खुनाइना नोमनत्रग नोमदी अखोय से विखा पोनबा नत्रगना विपाल कांद्रगदी हिंदबा यादव खुनाइमो ओयगनि हाइबसे मतमदुगी लेंगाक पाइमिनरिबा मसेल पाउ फाउनबा वाटपदु सी करी लेगे करम तोरिबनो हाइन हंगनबगी महत्ता हेक्ता मीडिया दा थोलगे हेरो साबसिनदी लेंगाक असिदा मियामना थाजब थमलिबासी मांगलकनबगी मचा अमनी हाइबसी बीजेपी की लुचिंगबसिना खंगबा मथौ तारे हाइना CAFNPD की मिनिस्टर कराम श्यामना फोंदोखरै बाबूपरादा लेबा मिनिस्ट्री क्वार्टर दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा मिनिस्टर कराम श्याम मखाताना हाइके मियाम की दमकता अफफत्ता खनदुना मतेंग पांगदुना लाक्नबा CAFNPD बु सेंदोंग तानबा डिपार्टमेंट की मौंग पुथोक्तुना ngarang MP ना वांगांगबसी तहनिंगदे लमदम असिदा मिटोप मियान चासिना इसिंग चागुम चंगसिलपदगी ओइरक्लिबा फिबम अमदी मसिना पीरिबा चैथेंग लोइनना तोंगान तोंगान इशू कया असिबु नाथैदुना हाउस दा कया खना फोंदोकपा वाफम अमा MP ना सुखंग खंगदबगी मौंगदा MLA की थाकता कुमथरगा वाफंगनदुना मियाम की थबक तौजरिबा लेंगाक असि हंथबा थाकता मियाम द उहलिबासी मणिपुर मियाम की लाइबक थिबनी पाली बलेंगाक असि बीजेपी नते बीजेपी ने लुचिंगबा चुंगसिना बलेंगाक अमनी चुंगसिना बलेंगाक असि लाइरिकपा मतमदगी थमोय सेंगना थबक कया तौदुना लाबी थेंखांग कयादा लेबाक मनुंगी वाफम अमा पुथोकनदुना अमना अमबु हुनदुना लैरबदी मियामना लेंगाकता थमलिबा थाजबासी मांगनबगी मचा अम ओइरकनी मिनिस्टर मखाताना हाइकी बीजेपी की लुचिंगबा कयाना हिरमसिंग मतंग खनफम थोई लाइरब इमुंग कया मतेंग पांगलिबा CAFNPD बु ललोल इतिकी वाफम पुसिलक्तुना मियामदा मरिंग मरांगबा मौंग उहनबसी यानिंगदे इमुंग मनुंग नुंगाइनदबा अमगिदमक तत्तना विक्टिमाइज तौबा लाइबक थिबनी तानफम असी योरबदी मिचंग खोमजिनबा मथौ तारब्रा खलकले अचौ अचौबा वाथोक कयागी वाफम तोइनरगा असेंबली की हाउस तक कयार खना थमग्रबा वाफम अमा MP अमना हंजिन हंजिन मियामु लान लमजिनबो वाफम फोंदोक पाइबसी लाइबक थिबनी यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF मणिपुर लिंकटुना मियाम की थबक तौरपा चाही कुनमाथोई सुरकपगी मपोक निमित थौरमगसी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलेबा लिसमलोक कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे ngasi ki thorom aduda United People's Front UPF Manipur की प्रेसिडेंट W2 JCILPS की को कन्वेनर YK धीरेन मिटई लिसमलोक विलेज की हेडमैन AS अमो सुनावलोंग लिसमलोक की चेयरपर्सन H अंगमफी लिसमलोक स्पोर्टिंग यूथ क्लब की प्रेसिडेंट H बेंजामिन अमसुंग पास्टर अब्सालोम जिमिकना अथोय मिटुंग सिंह ओइना सरुक याखी अथोय मिटुंग की वारोल पीरदना लिसमलोक स्पोर्टिंग यूथ क्लब की प्रेसिडेंट H बेंजामिन हाइकेबदा ngasi ki thormasi khul asigi damak amadi manipur gi damak yamna laibak phabat thorum amani wakhal wahai khatta phajaba tawgumsi thamoi chu mayak seminasi aikhoi lingjel manarabadi mi amatana henjen bangam loi manipur kansi haiba targadi miyam gi damak kathokpa ngamba mihut yamna darkar oiri praja singnasu puksel sengna thabak tawba darkar oiri amana amagi mateng pangnaraga wakhalon amada punna चमिनरबदी मणिपुर कायदना थंबदा मतेंग ओइगनि हाइखि तरमदुदा मणिपुर की तोहान तोहान बा मफम सिंगदगी लाकपा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लुचिंगबा सिंग मेंबर सिंग अमसुंग लिसमलोक अमदी खुल असिगी अकोइबदा लेरिबा खुल सिंगी मियामसु सरुग याखि वही याम फजबा वही बस यार एंगान या मान थोकरे
wakolon manungdadi strategy ama sema sina maram sineba adana pose mapanu phajan ba manung phajan ba oi bita bidi pikraba state orambia pikraba notice ki corner macha amda leba manipur macha ma oram su ya chawar india government jo akoi de nei mangam moy maram dia koi unity je strength nei ta unity unite ta ta ka ji thuga moy koi manipur je kai dina leije ta ri wakalon amada ko stand tong minara ka akoi lambi ma plok cha mina je ha bagi Lengak na chanariba Maitai Mayek Kuntaret asi Manipur lengak ki mailoisang singda tamnaribani masida asoiba aranba amata yaude amasung ani thokpa lekti haina Maitai Mayek expert committee ki founder member NG Kangjia Mangana pawmising da phungdokhre Manipur Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada Kangjia Mangana makhata na haiki Maitai Mayek Kuntaret asina Maitai gi ariba puya kayamuk paba ngamba mayek ni mayek asi haukiba chahi lisingma chamapan mudrama panda Maitai Mayek expert committee na Manipur da chatnama yare haina matamdugi lengak na lepkibani lepna kiba Mayek Kuntaret asi matamdugi expert committee na khanaba yaba khanar matungda lepna kiba achumba mayek ni Mayek Kuntaret asina Maitai ariba puya kaya paba ngambata natana malemgi lol khudingma pusu iba yaba mayek ni Mayek Kuntaret asi kumja lisingma chamapan marifuda Manipur gazette phongal leikrabani Mana makhatan haiki Mayek Kuntaret asi kumja lisingma chamapan marfuni thoida class 6 ta tamba yana bahaiduna ihan hana textbook amasu phongkiba leikrai Haujik Mayek Kuntaret asi gi matangda kanagum lup amana jumpham yawdaba wafam kaya pauchi kharda Maitai Mayek asi ani thohalle haina irakliba asi laibak thibani Karigumba Mayek asibu lanba chumbagi wafam phonglakpa tarabadi mari leinaba reference kaya yawba puya kaya palakpa ngamlabadi karino haibadu khanaba yai madu nataduna wakhalna sagalaga pauche da phonglakpa asidi leipak miyamda achoba minambani amadi leipak kainaba sinbani hairoidabagi maram leite Mayek Kuntaret asi kumja lisingma chamapan marifugi April gi chachat kuni thoida Manipur gazette haptuna haujik phawba chanaduna lagli Lamdabasiki lol Mayek mapung phana sakol nabagidam Directorate of Language Planning and Implementation koba Directorate ama Manipur lengan hangdoktuna leire haiba department asina haujik Maitai Mayek Kuntaret asi sajinaduna lamdabasiki lol Mayek pu chokot naba department asigi mapung phaba staff kaya haptuna Manipur lengan honari asigumba leibaki damak mapung phaba department ama hangdoktuna leireba matam asida yumpham yawda wafam kaya miyamda lana sandokna honaraliba asi lamdam asigi miyamda Mayek Kuntaret asi maring marangba oina unaba honariba lup asi lamdam asigi dawaktadi leibak thibani haiki National Health Mission Manipur na sindana Manipuri mafam kayada hangdok kiba Health and Wellness Center singna makhoi mathau ningthina pangthok libra amadi miyamga center sing asiga karama mari leinari bagi miyamna center sing asidagi kari ahenba pamli loinana center sing asida kari awat apa sing leibagi haibagi matangda ngasi Kaching district ki manung chanaleiba maruina health and Wellness Center Marida Mathau Tauriba medical staff sing loina ate medical staff sing gi oiba review meeting amadi comprehensive primary health care gi matangda awareness program ama Lamaidong Dramatic Union gi hall da pangthokre Manipur lenga ki health and family welfare gi principal secretary V Bumlun Mang IAS amadi state mission director Dr S Manikanta yauna pangthok ki banga sigi thormaduda Lamaidong health and wellness center Kairak Kangjibung Health and Wellness Center, Mantak Health and Wellness Center, amadi Arong Tera Health and Wellness Center ki staff singna center asina lokot liba thabak thorum singi matangda presentation piki loinana center sing asida leiriba awat apa singi maramda paudam ki Tripura Takhelda Khundariba Manipuri singi Nitya Guru amasung miyamna sakhangnaraba saisakpa nongrakpam Ramesh Chandra Datta ngarang masagi mayum Radhanagar Tripura da lekhidre ma masagi chai marpudara sukre nongrakpam Ramesh Chandra Datta sangnareba oja yumnam Natum Imphal amasung Pankaj Malik Kolkata gi sebak amani maku Takhel Tripura Khonaida Nat Sangritan gi oja ama oinasu khangnei mana hinglinga tongan ba manakya ama Pankre Kharadan Pallabada Sangit Bhushan Aditya Malburn Smriti Puruskar and Chandrahas Memorial Award
asina chingmani sangnai rabasina lekhidabada maru pauche Manipur Literary and Cultural Forum Tripura Lamyanba Organization amasung Manipuri Sahitya Parishad Tripura gi maikaidagisu awawa phongdokpagalona oza asina lekhidaba Tripura lamdamda khundariba Manipuri kanglupki men katpa ngamlawi dauba achoba mangjaba mani haina phongdorpagalona lekhidrabagi imung manungi awabadasu saru yarakle Principal Secretary khani basa khoni chumna degi table da ada leraga leidiba film sing chi da dam leibra don de ma khoina thengnari ba theng ngana thengnari ba awa sing se kai gna do da khoina kai to bu ya bage policy matter da kai da karma makhal gi taw lang ta karma makhal gi services diagnostics da ma khoina expect to bi kari no ka ham sung ma am ji pina na ba amadi ma khoina apha makhal gi service ma grassroots level amadi ma khoina pa me mong da pina ma honra ka da Principal Secretary ma sing ma khoi leidiba Pamasida Hariba Helen Wellness Center Mapamari dagi staff sing ko ponna khoi masi khanai ne si oragadi khoina better service sama when with full understanding people ngani habagi tharamasi ngasi the program si silaga laksabani China gi Chengdu da thang tha sigi Nipan dagi Tranipan fawa pangthokkiba World Police and Fire Game 2019 da kilogram yankai tere ki kanglup da sanagi medal funglak Kibi Yankom Sandhyara Nebu Kaksing District Amateur Boxing Association na Harau Taram Okray Ngasi Kaksing Mayale Kaidala Iba Association Asigi Office da Pangtok Kiba Toromada Kaksing District Amateur Boxing Association ni President Yankom Joy Kumano Toromapu Oiki Kaksing Municipal Council ki Ward Map number 9 ki Councillor Ketrimim Radhamani Sandhyara Negi Apopa Apopi Ataimi Kaya Susaryaki Kaksing District Amateur Boxing Association gi makedagi khodol porpiduna pung thokat pagalona mathang chahida pangthok kadariba World Boxing Championship ta sar yabang ngamnaba Councillor Ketrimem Radhamani amasung Moirangthen Pisakna selgi mateng su peki Ningsingba yabadi Yankom Sandherani Kaksing Makha Lekai Panjaw dagi hawjina Waikong Uyung Khunau daliba Yankom Nabakishor amasung Yankom Ongli Thabagi Machanapini Hausi BSF ta constable oina thabak tawri Sanjarani boxing masanada chalakpadagi hausi phawda state ki thakta senjengi medal ani national gi thakta senjengi manga lupagi medal taru sanagi medal manga international gi thakta lupagi medal ama sanagi medal ani lobangam kre hairi Ngasi Tenopal District ki Deputy Commissioner Sinduna More Police ki IB da Kuki Civil Society Organization Sing Assam Rifles amasung Police ka punna banga mari lena mipam pangtokre mipam da Kuki Civil Society Organization Sing na tang kuma pandagi tawgani haiba banadu mipam da CSO Sing amadi Assam Rifles lena Civil Administration ga punna wari sanara matungda yanaba porpatagi andokre Tungda Assam Rifles na CSO Singda pangmaya mating kaya pangani amadi CSO Singna su Assam Rifles na national interest ta toropat thabak thorum kuding mating pangbiro haina phungdoki mifam aduda DC Tenopal H Rupachandra 43 Assam Rifles ki CEO Sumit Sood SP Tenopal TH Bikram Zit yauki mifam aduda yanaba purpadagi ban handokle haina HTC ki Vice President PS Gangtina Fundokre Hokiba August ki tang tarah doi athobasing unit kamari lena Kaksing Higher Secondary School da school gi oina SS sangdana ba pangthok ke banami adu da school karak ki da Mairoi Singdagi absent fine oina lopa chani pi da Mairoi Singbu restart to handana thamlaga Mairoi Singi right to education gi matli ba thongasi atu matamda mari lena balenga ki loisingna jengsin biduna Mairoi Singi awaba hon bigetawani Athoba singi numit asida lekai gi club singi thorom pangtuk naba dasaru yaba ana ayek yaudun lakung hoda bakaya su yori bani masigi su matakta hana mangjuna na khangan baccherol amata su thoktuna file lori basina kari maram gino masi oja kharana loktu naraga lanai senda lambi oirabra kanbadasu aksuna angba phawi masi school authority na atubada singdok bigadamani maram chadana mairoi singdagi local level senpam sing mairoi singda handok bigadamani hirama sing matang da school asigi mairoi singi mute oiriba students union na su mairoi singi kholau tabidana tumina lechiliba sinam
मखोई मसे लौटुनरगा महिरोइसिंगदगी हुरान लनादा पैसा खंगोलब्रा हाइबगी चिंगमसु फावरे अमरमदसु हंदक मरक असिदा स्कूलसिंगदा स्कूल यूनिफॉर्म सेना महिरोइ ग्रुप खरना महिरोइसिंगना फुबा चैबा तौबदा स्कूल अथॉरिटी मैकैदगी अचुम अरांगी वायल तौबिदना तुमिना लेसिलिबसी असिना एडमिनिस्ट्रेशन दा लेरिबा प्रिंसिपल नत्रगा वाइस प्रिंसिपल सिंग असी एडमिनिस्ट्रेशन हाइताबगिरा नत्रगा अतमना गुंडाइजम योखलिब्रा हाइबसी अचुना चिंगबा फावरले अतुब मतमदा लेंगांगना वरिकलिबा स्कूल गी चना कानून असी यंगसिनबिद्रबदी महिरोइसिंगी अमदी ममा मपासिंग पुन्ना कुसमनदुना ए ब्लॉक थोंग लोनसिन बयावना खुंगंग चंगसिनबा सेम सारगनी हाइना ऑल कक्सिंग स्टूडेंट्स यूनियन की चेरोल अमना हाइरी कक्सिंग सुपरमार्केट लेबा 400 kVA की ट्रांसफॉर्मर यादबना मरम वरगा ट्रांसफॉर्मर असिना मई पीरिबा कंज्यूमर सिंगदा निमित खरनी मई पीबगम किरोइदोरी हाइना मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कक्सिंग सब डिवीजन की मैनेजर ना थादोरपा चेरोल अमन खंगलली अथुबद उपाय अमा तौदना कंज्यूमर सिंगदा मई पीनबा होनगनी हाइनासु चेरोल असिना मखा तारी जम्मू मसुम कश्मीर की स्पेशल स्टेटस लौथोखिबगी मतंगदा रशिया इंडिया बु सगतख्रे मसी इंडिया की लेबाक मनुंगी ओइबा वाफमनी हाइबगा लोइना न्यू दिल्ली अमसुम इस्लामाबादना वाली सनादुना वारे लोकम थोई हाइनासु रशियन एनवॉय निकोले गुदासेपना हाइकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशियन एनवॉय न मखाताना हाइकी बदा कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इना इंडिया न थबक लोखत चबनी सिमला एग्रीमेंट अमदी लाहौर डिक्लेरेशन दा युमफम मरग इंडिया अमसुंग पाकिस्तान जम्मू अमसुंग कश्मीर की वाफमबु वारसिन पुरकदबनी हाइकी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सीनेट ऑफिस बेरर सिंह स्टेट यूनिट सिंह अमदी लेपाक असिगी तोवान तोवान मफमदगी लाकपा मिहुत सिंह ओइबा स्पेशल मीटिंग अमना पार्टी चीफ मायावती बु येदबलेतना अमुगना पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट ओने खनख्रे सही हुमफुमदोई सुरबी मायावती ना अमहापु अमुगना प्रेसिडेंट खलकपदा पार्टी वर्कर्स सिंगी मफमदा तविमल खंगोटकी पार्टी बु मांगलोमदा चंगसिनबा कन्न होनगनी हाइकी दलित आदिवासी अमसुंग अतई बैकवर्ड क्लास की मियोइसिंग मनुंगदा संगनारेबस सिंगना पामजरबा थबकसिंग पांगथोकनी हाइबदा अफमसु थमकी इकुई पुइदना मिखल पांगथोकलगदबा स्टेट सिंग हरियाणा महाराष्ट्र झारखंड अमदी दिल्ली दा बीएसपी ना फुल स्ट्रेंथ मिखल थेनगनी हाइकी सानबगी पाव डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन डीएसए कक्सिंग नसिंदुना ngasiदगी एसोसिएशन असगी प्लेग्राउंड तारानिपन सुबा खेत्री लैहाव देवी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग लिसिंगनी तरापन हौदोखरे फुटबॉल लीग हौदोखपगी थोरमदा कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल चेयरपर्सन एन संजीत कुमार अमदी डीएसए कक्सिंग प्रेसिडेंट वाई मंगोलजावना मथंगसिना अथोय मिथुंग अमदी थोरमपु अइना सरू याखे लीग असगी ngasi सानखिबा हौ मैच ता एसडब्ल्यूसी कैरकना टीवाईपीए सोराबु पंजल अनि सुनोदा माइथे पीकी एसडब्ल्यूसी कैरकी पंजल अनि अदु एम विश्वनाथ ना मैच के मिनट निफमाथोई अमदी टीएच थोयबना मिनट 35 चटपद चनखी हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाव अमु हना पिजरी यांखै मरिरक सुबा ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुगी मपोक कुमन थोरम पांगथोखरे यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ की कुमाथोई सुबा मपोक निमित थोरम सेनापति डिस्ट्रिक्ट पांगथोखरे लोइना तारानिपन सुबा खेत्री लैहाव देवी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग लिसिंगनी तरामापन ngasi हौदोखरे ngasi की दमतदी इमेज पाउदम पिजो मतांग सिरो सिंजरी याम अमुक हना खुरुमजरी।